جودی اما مجوی پرسه دست پی بکن کنگی و تابلون انرژی لجود کارا وره بلاف کرن کرم بک. بله آرس دم تاج خوش به شخو تاج آنی زمان کانتونا جزیره دالیه چاندنیه دا پر لپیش و دولمنده به طیبت دالیه جهو گنم و دناف داجی پمبو یعنی اجبر و یعنی مروفت کاره بیجه بشکی مزنج جواکه جودکارن کو دناف عردان دا دخابتن بسالان دخابتن یعنی ام بیجن خال سر و چاندنیه خودی کرنا و شخورا کرنا وکا کارکی کو کاربن پیدا برا خویا جیانه بکن لی هنکی و سالین داوی پرسکریک درکتن او جیج بر گوهرتنا هوای گوهرتنا دم سالان دنا و هفدودا نبارینا بارانی دم خدا شخوا سالا بوریجی ما شاهدی آوی کرکو انجام نبارینا بارانی دا يعني برهمك باش جه وجنم جي نهات وانجام دا جالك جود كارجي خسرين هر پی دی وی وان جود کاران با آوه هبو لدما کو بخواستن بیرک بکولان دانجی هلبت پی دی وی آن با مازوت هبو هر چه قاسی کو دسته چاندنی مازوت د داوان جی بلاف دکرجی ل دیسا جی تیرا وان ندکر هر جود کاران اف زحمتی ددیتن جبو چاره سرکنا و کش خو مجلس آبوری و چاندنی یاری و بریا خسر بریارک درخص کو او پروژه کی بلاف کرنا تابلوین انرژی روجه و بلاف بکنه افجي نو بريار دركتيه او تخوازن هول ددن بريا في قاربن يعني آلی کاریا جود کارم بکن هر کس نکاره یک جار هگر مروف بحث بکه يعني بجارة كده جبو شش يعني ميناك بدن كو شش تابلو بن $6,000 با يعني جي 25 تابلو به 25000 دلار به نکاری یک جار بدن جبر ویره و برای جوان دا بش کریه لسر سالان او تقسیط بعربی بیجن و بدن وانا وقت جارا یکی کو جسدی سی جودکار جوه یکی سود ور بکریه حتی حال گوری کوان آگاهی دانم در دورا 16000 تابلو هاتنه حاضر کرن دا کل جودکاران به بلاف کرن خو برسوا و پرسه جهی نجمه بچاوی ور بلاف کرن چاوبش خو میوانه مه دبی درباره دا امجوی بپرسن یعنی الگوری کوان گوتیه حیانها در دورا 55 حیا 6 کسان هاتی سردان کریه داکو جری و بریه بکره و او جالی کاریام کن یعنی لگوری آگاهی ما بدیشتی تابلوین جبو انرژی روزه به طیبت جبو چاندنیه حیانی 225 تابلویان جیتین کرین هنه هگر اف تابلو کو به هجماره ورن کرین پرکی پرمزنده که جبر وری و بری حول ده آلی کار با که هنی که باروان سفک بکه از نهاد خوازم ج هفت سرو که کمیته چاندنی یا کانتونا جزیره بپرسم سوزدار برو بپرسم کرم که حفل سوزدار دمت خوش السلام عليكم مثلا از دست بکی بپرسم و چه ما خواست پروژه‌ای که به ویرنگی بدن دست بکرن آرمان جواجی چیه؟ طبعا يعني مسباسيات كنت سبيكيدي رنا على رناي براسي وكو انا تاني زمان يعني اب كان صالح بن داوي يعني اب زحمتيه قوت زراعه سردر باست وك ما قلت يعني كين بونا بي دي في امبيشن ايجو جوت كار لازم كار بزراعه خو بري بفي روشا امبيشن هوا ياغو ابو كرتني كان صالح داوود شيبي براستي يعني باندور كوي بر جراند سر ملي جوت كار هم جرفيك يعني وك زراعه امبيشن وكم زراعه وكم مجلس عبوري الكانتونا امبيشن جزيره ام ما هول داغ ام كاربن شار سريه كي مثلا ببينش بو مثلا زراعتي ام كاربن تدخل بكن ام كاربن يعني امبيشن هناك امبيشن اب متيهن ام كارم لو سر ملي جود كار ام كان بكن وبراستي اب بروجي يك جوان بروجي ابو براستي انه بروجي ام بيجن اي انرجي طاقه شمسي براستي او تشاوا ام بيجن وكو اني زمان يعني او بر مشروع بيجي يعني بقشتي جران يعني سر جود كار جبر فيا كان يعني وك ريبريا خسر وك كوميتا شاندينيه ما خص انه ام بكن ولو جوان ام بكن وكو قسطه مثلا وك دفعه يعني انا كسريس دي ام بيجن سي يعني دفاع اول افشي جبوتشي يعني ما خواز ما قرت افسري سديسي جبرجو بروجي ما تخص ام بروجي ام بردوام بكن يعني نتني ام بدن تشنجوت كارا ام بسكننا يعني ام هول بدن ام بيري ام بيجن كانتونا جزيره ام قشي بكن طاقه افريغو اغورن ام مثلا بيجن سري سديسي ام ديسا
ام تخن خدمتها في مشروعيه دي ام ديسا بي ام بيجن او حابينه ام ديسا سر جوتكار خو بلا بكن اجبر في كما افيا وركر اما بري دمينن ام بيجن سر دموس ما موسما شتوي انا كاغو ام بيجن 1025 1026 بيشتري موسما هافيني او 1025 1026 يعني بحاله بس قصته يعني بشكي ام بيجن اليكاريك باشش بو جبو جوتكار سه قصتن يعني کی دکاره يعني پرین خود قصه دیده حموجی تمام بکه دکاره دی سیادش تمام بکه يعني المهم يعني دي سيان بدوي يعني او ما قلت يعني هري زي بر مثلا كزياده سي قسم خو سي قسم خو قارب بده باش يعني هذا قو 16000 تابلو حاضرن ونه كنجي وتشاول جود كارم بلا بكه شبو فياش يعني وك ما قلت سرعتي براسي او أمبيج او تعليماتي امبيج نقول لازم بن مثلا الجوري فيها ما حاضر ياخو كر يعني جهر اويده او جود كار لازم او جود كار لازم قيد كري بالجمع وكزراعه امبيج 1025 1000 موسمي 1024 25 او جود كار الجمع قيد كري به ورقيات وهبه امبيج شو تنظيم او زراعي بيش رخصه وي بيش او وي به اجدر في فياش دي ما قلت يعني انه او كسي ورجد بكسكي امبيج بريء الذنب يعني كسي مثلا بيجن ندين داري بريء خسر به دوري يعني اجراء ديجين كشف زراعتي هي بخو او كشف حسيدر كسر كابن عرض جاهز بير هي تني او الجوري دوسيا كشيد او دوسيات الفيدر كي جمع كوميتا شانديني الفيدر كي الجزيره الفيدا بايمانك شيد بيد اورتاما دورتا جوت كارد انه ام ديفيجن بريتا مثلا لوحه تيقاسه بقري طبعا قبل حناجي الجوري ام بيجن مجموعه كهرباء الجوري غطاسي وي شقا غطاسي مزنبه الجوري ويح لوح يجي برتر دبن او ام بير دبيجا وقص لو حقرك يومن ديارتك نا جمع ديار يعني بس او ديارك انه دبيجي غطاسي افي حفتي وبينش حصان ام بيجين هقاسي الجوري ام دردخن ام بيجين هقا لوح بي دي بي جير لازمه الجوري ام بريويجي تحسبين سري سديسي ام تخن عقديده هردو دفعي دي جدم جير تقصتين ام دشينن في بيماني ام دشينن سوكا جواكي بدر كي بري قديده راديج لوحو ودر مجموعه خيط قاداتين عشان هذا اوي ومرجين وي حمو قوتن يعني طيب يعني هاجر دما وي ديار بهاجرنا ديار بجي نيزي وي كانجي وي ونه بلاف بكن يعني ديروكا كوي ديار هيا براستي او ما قلت يعني لازم بري موسما ام بيج موسمان لازم ام بلاف بكن ام خلاص بكن يعني انا ما كانجي دسبيب يعني موسمانه جي بازدي مهانا هادي او قيد كرنا مزارعه ام دس بيدكن بازدي مهانا هادي ام دس بيدكن يعني ام بيفينش انا حتى ام بيجن دبدا مهان ام قشي ما حاضر به ام دس بلاف كرنا ما بكن وكذا يعني افتقص الي كاريا كده جود كارن كو كاربن مثلا دفعه كاربن لو حي خابك براستي او اليكاريه كي برباشه يعني وكما قلت يعني بيرني انا كان بيجن اهري بيري مثلا يعني حطت كاري بيجي بلكي 4000 دولار تكلف يعني وقتات سري سدي ام بيجن تسي شيء خذ بك يعني يك نكار ام بيجن 4000 بدي بس وقتات بسري سدي سي يعني باور مجود كاري بي ابي ام بيجن ايه هري جو بيجن مشروعي فربي وهندات كبيج يعني حتى ام بيجن 15000 دولار تشكيل يعني سري سدي براستي زي ما بر باش يعني اليكاريه بر باشش بوجود كار وتشكي تيجي ام تخازن بيجن يعني قال لك بقولوا تقول ناف جواكي ناف مزارعات بيجن انه ولا هناك فياتي بلند النظام مشاوه اما براستي ما خصتم في كاري وقتها ما خصتم بكن ام كاركي يعني جداب يعني نا وتشكي ولو ام بدن جود كار وسبي مثلا ام زراركي بجينين نا لوحني مانين طابلوين مانين براستي طابلوين جي ام بيجن جي باوريه جيني يعني نوعيات برباشه يعني قارب مثلا خدمتها مزاربه وزراعتها وسبي مثلا ام بيجن تم مشاكل بيشاوي درنا كذا هو قلت حتان ها بينجو بينش حياة شيس جود كارن هاتنا سردانا وكرنا وكدن وان چاوا آگاهی ددن وان آگاهی چاوا دگه و جود کاران کوری و بری پروژه کی بیرنگی دست بگیری طبعا مكون زانن حفده كوميتي مي چاندني الباجره هني او بيش سراستا كانتون الجزيره وجدري فاج تشلو دو وحده مي ارشادي هني يعني اف وحده ارشادي شي براسيد نافا غوندادن يعني بلافكري ناف جودكار دني يعني كارن جودكار يعني اقدر كن بشكل روجانه او ذاتا او روجانه سرداني زراعه كونه ام بيجن يعني انا ام ابدو موسمي هافيني دن ما انا مازوتي بلاف دكين يعني روجانه جودكار تين سردانه زراعتي كن شو وحده ارشادي ب شو كوميتي ميل باجاره حتى ام الفيدر كي جو كزراعه الجزيره يعني سادر يما بكرين ابن مجلس بن يعني ام يعني اغاهي بهراوي حتى الدم علي راغاندني جيت
تب براستی ما بلاف کریه و ما آگاهی گاندیم جد گلک سپاس کنج بو سر سرابسه بله آراس يعني براستی پروژه بگشتی به وی آوایه جبو کو سودک لجود کارم به جبو کو جود کاری که کنه کار یک جار تابلوین انرژی به هفدورا بکره کار به جری و بری لسر دفعیان بکره او جی کو سه دفعانه یکمین جسدی سی جود کار جی فایده دبینه به وی آوایه براستی او تخوازن کو بریا نها ورزها زفستانه کو ام بیژن چاندنیا زفستانه دست پید که او هول ددن پروژه خواب کن مریت او جی کو 15 ماه نهان دست پید که او هول ددن کو بریا ویدیو که بکاربن تابلوین لگل خو کو 16000 حتی ها هنه جودکارین کو ناوین خو تومار کرنه لوان بلاف بکن دا کو سودک لوان بکد ورزا زفستانه دا بله جودی امجی هبی دکن جبر عالیه کی جودکارا دبیشه براستی هم بهانه هم جی اف تابلوین انرژی نگلکی باشن نب کوالیتهن ام هفینن هر دو عالی راضی بن گلکی سپاس نوچکانه مجودی علی تباوی کی زندیش باشر قام شور گل ما حاضر بو